Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke uyaphila-ke. Mina-ke nje engizocela kuwe-ke laphana ukuthi-ke mawukuthi-ke usamosha-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke, noma-ke ukuthi-ke uyaqala ukungena kulona-ke leli khasi, ungixhase-ke wenze nje okulungile-ke lapha. Ungixhase ungaphumi ungacindezelanga-ke ibhathini u-subscribe nje akubizi imali, kumahhala nje awukhiphi nesenti-ke elimnyama-ke leli khona uzokwazi ukuthi-ke uyibe sethubeni lokuthi-ke uy'thole zonke iy'ndaba-ke ezintsha-ke engizobe ngiza nazo ngiy'faka kulona-ke ikhasi leli. Ukuze zingakuphutheli izindaba njengamanje, ungabe-ke ucindezela-ke ibhathini u-subscribe njengamanje. Udaba okulethele lona-ke namhlanje ngilethele-ke udaba olushaqisayo-ke ngendlela-ke esimanga-ke laphana-ke ey'ngenayo-ke zithi-ke uye uNtombenhle Vilakazi lo oneminyaka engu-17 odutshulwe wabulawa ngesihluku ebanjwa inkunzi izigebengu ebuya esikolweni kwala noma esebaleka engena ekhaya bamdubula phakathi emagcekeni akubo washona maqede bathatha ifoni babaleka. Inkonzo yesikhumbuzo sakhe-ke izoba namhlanje-ke njengoba-ke kungoLwesihlanu-ke esikoleni sakhe-ke uzobe-ke esefihlwa-ke nge-weekend. Lesi sigameko senzeke eKatlehong eGoli-ke, kusho ukuthi-ke bamsuse-ke emgaqweni-ke bemjaha-ke befuna-ke ifoni-ke laphana futhi ikwazile ukubaleka yaze yagcina-ke ingane isifikile-ke emagcekeni akubo, kwayilapho-ke khona-ke sebekhipha-ke isibhamu-ke bamdubula-ke washonela khona lapho-ke egcekeni lakubo-ke bathatha ifoni-ke bahamba. Mina ngizocela kuwe laphana ngema-comment section usho uvo lwakho ukuthi nawe uyibona kanjani-ke lolu daba-ke lolu, bese wenza okulungile-ke ungixhase-ke ungaphumi-ke ungacindezelanga-ke ibhathini u-subscribe nje akubizi imali, kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama leli uzokwazi ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke. Shisa-ke engizobe ngiza nazo ngiyofakela zona-ke kulona ikhasi-ke leli-ke kusukela-ke manje.